Abakuru b'ibihugu benshi berekeje Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama igomba kumara iminsi 3 itangira none yiswe US Africa Summit. Bukaba ari ubutumire bwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabiriye. Ibyo birasa n'ibisanzwe ko buri gihugu gifite ikigero cy'ubuhangange kigezeho mu kunyuza politiki z'isi mu mirongo cyifuza icyo kigirana inama byanze bikunze nk'iyi ngiyi na Afrika yose nk'umugabane. Ikigambiriwe ubu rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nukugaragaza ubushake bwose ubutegetsi bwa Biden nabwo bufite bwo gukorana n'umugabane wa Afrika. N'abakuru b'ibihugu 49 bari kumwe n'umunyacad Musa Faki Mahamat ukuriye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika bayitumiwemo, ariko abandi baprezida b'ibihugu bitandukanye muri Afrika nka Colonel Assimi Goïta wa Mali, Colonel Mamadi Doumbouya wa Guinea, General Abdel Fattah al-Burhan wa Sudani na Kapitene Ibrahim Traoré wa Burkina Faso bo ntabwo batumiwe muri iyi nama n'ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika. Abo bose kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zakira uburyo butegetse babugezeho mu bihugu byabo. Ariko na Perezida Azahagarika wa Eritrea nawe ntabwo yatumiwe kuko ubutegetsi bwe nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibufata nk'ubwigometse ku mahame yose zemera ko akwiye kugenderwaho mu mitegekere, kimwe n'uko ubwo na Perezida Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe nawe iyo nama adashobora kuyerekezamo kuko nawe abarizwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aregwa guhutaza abantu no kubangamira uburenganzira bwabo na demokrasi mu gihugu cye cya Zimbabwe. Naho abandi baprezida b'ibihugu hafi ya byose bisigaye ku mugabane wa Afrika ni ibiganiro bitabiriye, abandi bake nabo bakaba bohereje intumwa zibahagarariye nka Perezida wa Sudani y'Epfo na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia. Ubwabyo hanabanje kurebwa uburyo butumire bwatanzwe ndetse no guheza bamwe mu bayobozi bakuru b'ibyo bihugu kuba bisesengurira hafi n'ibyo biganiro ubwabyo bitaratangizwa. Icyo ngo ni ikimenyetso nanone gikomeye cy'uko ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zihindura mu mahame zifite kuri Afrika n'ubutegetsi mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane. Naho mu biganirwaho hari imibanire ya Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri ku gitutu gikomeye cyane cyo kugerageza kwiyegereza Afrika mu gihe bindi bihugu bahanganiye ubuhangange mwese birimo Burusiya, Ubushinwa yewe na Turkiye n'abandi nabo bakomeje n'ubundi kugerageza kwikubira imikoranire n'ibihugu bitari bike by'abanyafrika, ari nako ahubwo bimwe muri ibyo bihugu nabyo bigerageza gufunga amayira yose ku mikoranire n'ubuhahirane n'abanyaburayi n'abanyamerika. Naho bande nkuko twabigarutseho inama nk'iyi ngiyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ziri kugirana n'abayobozi b'ibihugu byo muri Afrika. Ibyo bihugu bindi nabyo nk'Ubushinwa nabwo busanzwe bukorana n'abaprezida b'abanyafrika inama nk'iyi ngiyi, kandi n'Ubushinwa bwarangije no kwigaragaza nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu bihugu byinshi muri Afrika. Uburusiya nabwo bwafashe iyo nzira, inama nk'iyi ngiyi nabwo wikorana n'abaprezida b'ibyo bihugu byo ku mugabane wa Afrika. Aha ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukaba bugaragaza ko bushaka nabwo gukorana n'ubuyobozi bw'ibihugu byinshi bishoboka kuri uyu mugabane wa Afrika mu ngeri zinyuranye zirimo ubukungu, umutekano ndetse no kurwanya iterabwoba. Kugeza ubu ngubu ariko nanone n'ubwo ubutegetsi bw'ibihugu byinshi muri Afrika nabwo koko bufitanye imibanire n'ubuhahirane bwihariye n'Ubushinwa n'Uburusiya binyuze mu nama nk'izi ngizi, abanyafrika benshi bo barasa naho nta ruhande bifuza guheza mu mikoranire narwo, n'ubwo ibi bihugu by'ubuhangange bwo hejuru mu isi ubwabyo nabyo bitabura guhangana hagati yabyo. Abanyafrika benshi nanone ntabwo bigeze bagira n'uburyo birengagizamo imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amarembo asa n'agifunguye no ku banyamerika kimwe n'abandi. Isomo henshi rishobora kuba ryarakiriwe ku banyafrika ni ugukorana n'izo mpande zose bidasabye kubanza gucana imibanire na bamwe ngo habone kubaho imikoranire myiza n'abandi. Benshi bazi neza ko hari n'amahirwe n'ayatagira uko asa mu gukomeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birasa nyine muri rusange naho ntacyo abanyafrika bahombera mu gukorana n'izo mpande zose, niyo zaba zo hari ibibazo ndetse n'ihangana zibarizwamo ubwazo. Ku rundi ruhande hari n'ingano nini cyane y'amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikomeje gutanga muri gahunda z'iterambere n'umutekano mu bihugu byinshi muri Afrika, ndetse bwa nyuma vuba ahangaha hari n'ikigega baheruka gushyiraho cya miliyoni 600 z'amadolari y'abanyamerika azashorwa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere mu bice bitandukanye muri Afrika. Nibiganira abanyamerika batabura kuganiraho n'aba baprezida b'ibihugu hafi byose muri Afrika ku birebana n'iryo hangana n'ubundi ririho n'Uburusiya bwashoje intambara muri Ukraine, ariko abanyafrika benshi bo bakaba barahisemo kwifata ntibagira uruhande bemera gutangaza niba ari rwo bashyigikiye ngo bamagana urundi, uko ibihugu bitandukanye byo muri Afrika birimo yewe n'ibyo mu karere nk'u Burundi, Tanzania na Uganda byakomeje kugenda byifata ku myanzuro myinshi umuryango w'abibumbye wagiye ufatira Uburusiya kubera iyo ntambara muri Ukraine.
Kugeza aka kanya ubutegetsi bwinshi muri Afrika ibibazo bufitanye cyangwa se bugirana kenshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihora bishingiye ku ngingo zimwe zirimo nk'ubwo kuba abaprezida benshi muri Afrika bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zidakwiye gukomeza kubahozaho amabwiriza n'amasomo adashira mu by'imitegekere ijyana na demokarasi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ziracyagaragara nk'igihugu kitabura gushinja ubutegetsi bwo mu bihugu byinshi ku mugabane wa Afrika kubangamira iyo demokarasi ndetse no kubangamira uburenganzira bw'abantu byo ku kigero gikabije. Ubutegetsi bushinjwa kwibasira abatavuga rumwe nabwo bukabajojobya abandi bagafungwa cyangwa bakicwa. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Hagati aho rero iyo mibanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika iraganirwaho mu gihe mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka aribwo Uburusiya nabwo bwongeye kugaragaza imibanire yabwo n'umugabane wa Afrika mu ruzinduko. Minisitiri wabwo w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov yakoze azunguruka mu bihugu bitandukanye birimo Misiri, Ethiopia, Uganda na Congo Brazzaville. Ibyo bigakorwa hatabuze no kugarukwa nanone ku bufatanye bwashyizwe hejuru cyane hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu byo muri Afrika nka Central Africa na Mali, kugeza bihindutse ibihugu bisa n'ibirushaho kwitarura cyane uburengerazuba bw'isi. Ubwo kandi Uburusiya, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bimwe mu bihugu byahoze bikoloniza abanyafrika byanarambanye cyane imikoranire nabo na nyuma y'ubwigenge nabyo bikomeza kugenda bitakaza iyo mikoranire. Urugero rukomeye rukaba n'ubundi rw'Ubufaransa muri Mali na Central Africa, ariko n'ubundi ntibibuza Ubufaransa n'ubundi gukomeza guhanyanyaza nk'uko hagaragariye no mu rugendo n'uwande Perezida w'iki gihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe aherukamo mu bihugu nka Cameroon, Benin na Guinea Bissau, aho atanibujije icyo gihe no kumvikana avuga ko igitekerezo n'ibyemezwa ko ibibazo by'ihungabana ry'ubukungu n'inzara kimwe n'izamuka rikabije ry'ibiciro mu isi ngo ntaho byahurizwa no kuba abanyaburayi n'abanyamerika barashyiriyeho ibihano Uburusiya, ahubwo ko ari Abarusiya babaye nyirabayazana b'ibyo byose kuko bafunze amayira kandi bakanahindura ibiribwa, gaze na peteroli, intwaro z'intambara zabo mu bice bitandukanye by'isi. Uko biri kose birasa naho byabi biganiro bihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika cyangwa se biheruka nkabyo hagati ya Afrika n'Ubushinwa cyangwa ibindi nanone hagati ya Afrika n'Uburusiya yewe n'ibindi hagati ya Turkiya na Afrika. Abanyafrika nabo mu bihugu byinshi basa n'abarangije gushyiraho umuvuno w'uko bakorana n'impande zose batagize abo bakingurira amarembo ngo bafungwe ku bandi, hanyuma bagakorana n'uruhande babonamo inyungu n'imikoranire bashima, kandi mu mishinga itandukanye bakaba bakorana n'izo mpande zitandukanye bidasabye ko igihugu kimwe nk'ubwo kibarizwamo Abashinwa bonyine cyangwa se Abarusiya ukwabo. Ubwo bikaba bivuga ko Abanyamerika cyangwa Abanyaturukiya batagomba kuhabarizwa, bikagaragazwa ahubwo ko bamwe bakora nk'ubwo bw'imihanda mu gihe abandi batabura gutunganya petrole cyangwa kubarizwa mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro no kuyacuruza. Abandi bakaba mu gihugu kimwe n'ubundi bakubaka za stade ndetse n'ibindi, nk'uko no mu mikoranire mu bya gisirikare igihugu kimwe n'ubundi muri Afrika cyakorana n'izo mpande zitandukanye. Nta mupaka mu mikoranire yashingira ku mahame amwe y'uruhande rumwe gusa ibihugu bya Afrika bikifuza kubarizwamo. Nta nubwo ari inama n'Abanyamerika yagira ikibihinduraho nk'uko n'izindi zarangiye zikorwa hagati y'ibyo bihugu bindi by'ibihangange n'abaprezida b'ibihugu byo muri Afrika nabyo bitagize icyo bibihinduraho. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.